na me wo kasa na me ma wo hunu nuoma bi na wote nuoma bi ase de ena domahene eka domahene se hwan ena entime mmɔ manhene na ne refi ono a woye judge ni a wokenkan se wokenkan no wote nuoma ase ana wokan a wonte ase senko wokan na nko wote ase a ombobɔ kuro a ɛwɔ de bunu ene asanti a wobetimi aka se enye oti kokoso ene pagya asankonwa no domahene sesen ese domahene etimenya empanyinifo a omo won konwa no no mu chini tenase no mu ka no krekere ne se akonwa na odi no enye onu domahene akonwa na ne nananom ene bebreye emre a omo free suntreso eba aboma a ma ema omu dwane free ho a omu ba ya no munya baby entena na wanfiefo edi wampiam ema wom a omu kotena ho no sa mmere no nanka esese wo ba ye no ye de ni hyedan mu ne ye kire no amamre ne abakosem opeso o kire me se wambetu panyine e wo fi ana dien eni brinti na mane yesa mo panyinefo a mo wo dom akonwa mo ya di mu nananom hwammo ese mutime chine trans na mo ka no kire no na mo kasa na wonti akonwa ne nya ne de mo nto ne mfrade so na de wo ye no enye kura ye mu bi entime nyina ho emma ne nya ne ye oye no ohene mu atime kotena badwam kasa ne opesa bia enye nsem nyina na firi ohene no mu ba na ne wu kan na siria kolade na obenya aka ohene a otime kogina se koto di asem a minti ase minni so wo ye siria kola na woni asanti betimi ayepe asanti eyoman a ye chichire ye a ye nananom edi omummoja echichire kusa oman na ye frɛ no asantiman orefi se ne obedi na de na osumu asantiman na no ya na aba yo na pese ofu ntaban na atu na betimi ato akohifa asase a wote so ye wasase amamre ne abakosem ese musua na muhunu na enye social media ehun abakosem ohine muana usori na ukasa basabasa enuama ensem fata enu na woye ahoye ha ene nuama fin ne yekeka ho ene de na ahunu no wo UK ne ye course wo UK wanhunu enu ene ye frɛ no man kronkron asanteman enu na ye nananom hunu se ne na ekɔ no sa mmere no tete mmere no mu no ene ye nananom de omu kodom asanteman enti sampa ene ne nkuro nyina eye asante dia ne obeye bia wo ye no kwa na ne wo frɛ no se eye bunu man mu no na ye frɛ no se na ye frɛ no Asante territory ana won kan untua history jeje de na menim se ebia mo course na mo ye no history kakraka ho na de ntina untimi na wonsua history ana wan betum panyinefo ofie ma yan kyerɛkyerɛ wo se sei senka to mo anka ne ye wo kanu nano na wotena ho a wo kasa wani mu ntini nyina piepie te se wanya obi watamfo bi na ne ye adan senka me wotumi anka meka se asantefo a omafa papa yi nsam ewo court bia no yansan review mu cases ne biom na papa wo de otan ene yawo bi edi nipa bi a oye innocent akotu prison ena otan a owoma oman kronkron bi a ye frɛ no asanteman domahene sua amamre ne abakosem na abehunu se ne na wo ka no ene nyina so empanyinafo a mo wo dom akonwa ho mo gina ho ayehwefan hwe han na wasei makonwa na wasei dien wasei makonwa dien na mo twen eyankonwa bia ye yankasa papa yato ne dadada okasa kura hwe no ne kasa ye mu de we obebie na no ene ne kasa ye mu nyina no ekire se onima mamre ne abakosem ene amane yes dien ena woka onkopelete bia eye Alhaji Honorable Alhaji Mama Idrusu ano ye PNDC member sa PNDC member onu ena no oye the chairman for Asante and Bono Chieftaincy sa committee no yeti no 1986 and o letter no 21st February 1986 edi ma Asante hini ote kokoso na samre no ni mo hina no wote Asante konwa ne so no yo tumfo opoku ware a wotoso mienu o tre letter breno ko pesa letter no mu nsem na kinkan do ma hene na o kinkan bia na abehunu se
San kwada goro na ewo wani so na okohunu nkrofo na wanimu ye wo se wonni asante ewo ntokwa bi no na enka begya sa enkwada goro no dien na ba wo so na wanya wa fofra asanteman e na wo de ba te meka kire do mahene ne mpanyinafo mu wonkonwa no mo nkamunya ne kasa kire na nya ne tipani asanteman na odi sebi ye hene oti kokoso His Royal Majesty sebi ye jawo se branenchi a wontimi men na be kwakotena baby na wa haha wenim na wenim ntiri nyina piepie na wo kasa bi ne yenimu a na ohene na wo ye no na esomfa so ne sen asanteman eni bunu eni ntokwa because bunu na wo ka no asanteman dia wo kai sa letter na me kana Otumfo opoku ware a otoso mbienu eka kire that committee PNDC tam ne say or say the regional demarcation did not erase the chieftaincy or allegiance to the golden stool no correct or say pai mu any administrative edina ye di ba ye say region we ni ye keka ho no enyi ahenie ni tumi na ewo bunu region no enyi emfiri ho kokan sa krata na hwe wo kyerɛkyerɛ mu amomu hunu kuro aguduo okasafa adumasi ho okasafa asonwene ho kyerɛ sɛ san kuro ne nyina asanteman kuro ɛhyɛ country division omunam bantima hene so na eba asanteman council na odoma hene wo bada ban saa 86 no kura me ka sɛ ye twere saa krata yi na wanya mfie dudu sen kɔpɛ abakɔsɛm na sua abakosem a ekirewu ne na ewo ho ne ye biri chichiri ye ansa na wo aba na wo benam politics nso da ban na politics ba ye na nanom chichiri ye na nanom chichira santeman na politics wo hin broni fita ba ye ma santeman ne kon na politics wo hin na enne doma hene o be gina politics hu se o be kan nsam a enimu sebi sa woni mpanyinefo wo fi a ko na sa nuema na wo ye no na ajai kope abakosem na sua na hunu se asanteman otumfo osai tutu oye asanteman ono na ye president. His Royal Majesty, he has the power, the authority to elevate any seat, independent seat bia ewo bunu any ahafu any baby biara e fall within so elevating or elevating uni koto a obeye. Oh, Kasa says, so far as you remain the president of the Bono Regional House of Chiefs. Who are you? Do you think that the Bono Regional House of Chiefs is an extension of Doma's tool? I don't think that before I'm Bono. Mon can Munyane Kasachana Maya behind no Ose Bono region. Doma Hini. Ehefana, Hawaii, unim Panifo fee. Yen Timmy and Chira will send near Wuye no enye. Na Wunyai. What done who Syria collar? What done who near ye or more ye Syria collars crying no and una woye? Now within unko kind constitution no they me the ahim for almost the same. Se many wu doma hini ye pa when they are listing us yan kase abu any we no more maka. You need to learn, you need to look back, you need to go back and learn tradition and learn history. Emma benum nshawachi enye wo se omu ye bibi emma politics kata weni ma wonya nuama bia ensem fata na wo politics na wo fi se wo ye no politics be na betimi aba ana regime be na betimi aba no waka se ono oba bebu asanteman animtia why asanteman asanteman ansa na politics eba. The founder of the nation, omo founding nation, say kraye kunwe no hukrano, they came and met Asanteman. That is what I'm talking about. Broni ebe di Ghana so. Asanteman any of maya origin I say, yentia say am English broni embe di Ghana so. Yenene kunye. Africa yenene kunye, ya kunye. Asanteman kunye be fa sampa ko rabontu kunyina. Na momuti ho amunsua abakosem na munhuna mamre ni amane na mo sori a politics ayemu de say ye be ye obo chairman ye di o say ye be promote ni de na kwa yi ntino o hini mu a usori a na ne ye wo beka bia na wo kan
Why can't you learn history? Maybe science. History was not part of my course. But me hunu say history hunia. I mean nana ajare fojo echere be said this year ese hunu amamre ne abakosem na se ne be ya ube hunu wanam otu ene okasa e ma mesua ye me peye esua ye. Ko archive mu na kohwe. Ko archive mu na kohwe. Aden na be kata weni ohini wo kasa sebi wo kasa ti say serial caller. Why will you behave that way? Na sen ye wo kasa sen ye wo ye enka wo nananom di akonwa ne ma abanya bi de ohini o sakura o ye nuoma abekasa eyi oba wo ye wo nuoma ese ye chiwo shedem ne ye cheche wo nuoma bi na hono na ne ye wo ye no airtime eyi obi a wotena court wo ye the officer of the court wo ye judge na wotimi gina public kasa court to kan asem a minni so. What moral right will you have to go and sit in the chair? Now what judge you will be? Why? What was working in your mind that time before you made that thing? Me, I believe in one thing. What I believe in, the truth can never be covered. With jealousy for Asanteman, and can you make everyone say, you come to the corridors of Asanteman and ask them, how did you do it? Muye ne den etimi gina ye na etimi be duro sesebre na bibi biara ne wo ebetimi amama hwiase sai na muye no na Asanteman enkyere wo kwan no na enye ne ye wo ye na order da binum oye binum se eye bunu enti na wo ye oboa hwe mu amu send me messages amu bisa me se doma hene na damfo ne na nasangba jafla enokre adamfo binum wo ho no. As long as they think you are lower than them, they are okay with you. When you become higher than them, they become envious of you and they work against you. That is the nature of Domahini. Baby biara akonya bia beba bunu region bia ni particular bia ba akonya no ye dishe wa akonya no. He want to fight against that person because he want to get mediocres, bootlickers. Omombe dine chi no ma so ni fal mo obi te say nyuno mahini suma hini. Na obedan wo man kwada no wasoma wo no. These are the people he wants. But the royalty of every town is protected by the royals of that town. And this is exactly what we are going to do. Tidomahini, you unshishe yani wo nuoma na wo ye no. Mesra wo so obesan wachi. Enough is enough. Die na wo ka. O kadien se otumfo entimi mmoman hene na wo nim ne wo ka anade na ekọ wo adwen mu samre no obi send me message say bia na Jack Daniel wo ho menya sure so obenum Jack Daniel akotena akasa sa dey be it will not happen. But if that was the case, then the handlers of Domahini should sit up. Mo amu wo ne nchen amu hwe ne so mo amu krokra ne mu no mo hwe ye na mo ntrase ye. What do you think you are? Or ofi say uye hwan na osori ana odadamo. Osori ana odadamo. Osori a osi bunu eni Asanteman se ne be ya obekosoa na the mediocres no. Mediocres sa nyunumahini sumahini papa na okodi nkrofo bi sika no sa nkrofo yi sa this man na ono betena ho say I won otumfo. Wo Domahi usuma hini nyunume mukuro no na eye nyunume anyuno besu yene mu enihye o yene omu a ewo hye eye kotifo mo transe ache koti asase no eye mu de yene mu na ye bohye nyunumefo yi enye hana na omu firi wo a omu ba ye amuma omu baby omu transe na abehwe nyunume asase ebutan bi so na ewo na ono betimi aka se ono na sase ni yeye sase ade na wanum nsa no wanum nsa na wo akonwa we wo sori se wo be ye all night na wo gigi wo nkrofo sika wo sori se wo be twa wo ba be si university na wo boyi na wo di sika no wo nipa biti se wo na wo di wani ebesa yeye wra
na me matena ho ahwe wo se fa wo hu di na kɔ. What do you mean? Mo amwo soma me ka kira mo se mo hwɛ yie na saa papa ya amode na bai a onsem fata se obedi akonwan na eno nti domahene akata ne so na eno nti no ofi se domahene free ho a ye betu na de so no na omumie no ye omu yodium no omu kɔ na de omu ye no omu kɔ no mo hwɛ yie na akoda boni ekofa mo fro mo sen bees eba fi a omo nya yimu omu ba fi omu bo bia e wo fi o ti mo ye din na mo agya no na odi mo akonwa no edi agoro ekɔ eba no munya ne kasa kire because when the repercussions are coming they will not discriminate sa ne nsem hunu na oti wa odi no suma hene nyunu be hene when has a chieftaincy turned into politics? Enu ba mu da ben na wo nwunu me kotifo mu wo he kotifo mrantie kotifo adihye mo transe ache mo sase no na mo di man nwunu me na nwunu me ni aba betena ho a ofo ababen. Who dare you na betena ho say me am warning otumfo. You just saw the worst and na wo ka bi mesre mo say ko na wo nananom enkyere wo abakosem na omo nkyere wo say baby am free ye baby am free ebetena asase ne so omo di asase ne maamo tamu na ye beboye manhini mu sori tia mo die na committee ni kan o si frivolous o si ensam na mo kan enye nkwase asem. That is how the committee said it. Tamu na ye beboye manhini a mu ye no PNDC fo atwere ba samre no na soja aban na wo so say na o kan na mo nkrofo e wa aban no mu tina mo fi say mu be faculty kwai bi so no ka say no nyoma na mo ka no it was frivolous ye nkwase asem sabi na ene udaso ti ho na wa ye wo hwini na udaso ti ho na ka say asase nyina ye media o say medima safufuo ko bi safufuo no say ono safufuo no where was he? How come if I quite ben so and obepie wo jamra baby o ti eno da foforo eno na me ka kire wo say me nana wo tete me nana wo tete me ajarfo o ma meti ase say abakosem any of my nyina so to wo kire me e ma me didi me nana nam na ase ehunu ye sa na me pesa wo kɔ na akɔ unana no ho na akɔ bisa won Nana ye free hefa na ye ba hefa na asase ye tisu hwanum na edi maaye na tamu ye betena ha na hwanum na ye wa ha. This is what you need to do. Na enye madane mo ho serial callers na mo aka mo ho abomu na mo pese mo disika din enuama ho no ne ye keka ho ntino mo ba ye what have you done? What have you done? Sampa mebuno me mamati ase yen nana no o mechikire sampa krodue yi o mo chikire no onokure ne ani nokure so enti wo a wo be sore se wo be di basabaso yo be basampa no yen nana no mo samanfo ene hunhuma hodo a etwakura ye hia no o mo ne wo be di enti I'm only telling you guys mo di masundue mo betena kure mu na mapa bibia ye na adihye no ma ye sefata se sampa be di yensam no ye na sampa konwa no ewo ye hoyi Mera ya nana sangwa jafla ne nua panyine senyo no obo afri mu a ye sie no wajamra a woni ne nua ba yel moda ebe chechire sampa krodue no na mu nana no nko no ye nyankoto wo mu ma sampa. That is a fact. Ye no kre enti mera ya nana nua kofi bedi ade a mu nana na bena be pie wa ha no na ye chechire sampa over 4 generations. So na ye nana nwa kofi no ye nana sana jane nana wa nani nana sana jano wedi ade ye nana sama jafla wedi ade no mo didi ade ansana ono bedi ade ansana mu nana ye de ne ba ha enti abakosam a ye nim no you only came and met some ne mo betu ye mpo no ya mfa ne nyina amamo because na mo nya fie nipa. And when you come and we are telling you something, na ene
nyunumefo somafo ena mudi mu ho akobo won na amane order amane the audacity no ono betimi atena ho se sampa ekopim hifa eye wono na sasi. Look at this man. Look at this man. Baby a wo ye adwuma wo baby na wo ye adwuma nsa na wo free ho eba ha no de na ma free ho. This kind of people na omu bio manu a obaako bi ka kire me na me money din na hemfo ne baako ka kire me so o si o pese wonya din a o se na abu okoka obi a wo fom asem obeye dan anya din o so obi a wo din e na aka na asem a nipa beba ba hwe a no mahunu enti munya no ebi a odi padin na yato nifo a wontie ohene a woti akonwa so na watena nkonwa etime ka se yetufo a na wontie a na oyo ohene enti nyunu mehene asase na wote so no kotifo asase kotifo mun sorry munko court because there is a map wo ho bibia wo ho a ekire se the original owners of the land muni original owners of the land na wonyunu me se sampa asase ye wodi a e na wo kotena abo ne so a muntimi nsidan ko bibia na wo kotena sa abo ne so na dia asase papa we maaye and there was something wrong with you guys. Ente ene menko enimo bebre de me ka kire empanyinefo a mowo soma akonwa ho se mo hene no monya ne kasa kire na beebi a ye ma na wotena ho no na wontena ho din na wonyan ne nsem ho no na sebi wokeka no onyan ka ente me ba wiye no na me san ko doma hene ho doma hene there's Bono Regional House of Chiefs no enye doma enkonwa ne bia owu nana no mububo ya abetu ya wo se no enye baako me ka no kracho enye bimbubi a wo be ka se mate se wo se omunfa asem no yemfa mmara Bono court mu na Bono court mu na wo betimi anya influence. We believe in the independence of the judicial service in Ghana. Say udoma hene sa na akoshe omu ka kire omu say omu di beba Bono Regional House Bono court na wa delay akopim say NDC beba power. NDC ba power, you will have control over the judiciary na wetimi manipulate. Omu kan na me ka kire omu say they should use their brain. They should use their brain. The independence of the Ghana judiciary is intact. And why and I can't say any political power can have or can break down Asante Mine. Why ne can say some natural? Na ukura ni ukanu ukurumu domba ho na usu yo hini na unam what uye unyoma biti se oba ne ekeka ho no wetimi ahumi ni woda. Chieftaincy is not about politics. Politics came and made chieftaincy. Amayosem ebe tu ahinie amamere ni abakosem ni ekeka ho. Enti opa even Asante Mine survived military rule. Enti jai won sem na wo keka no na nkwada gro ewo weni sudodo. Enkwada gro weni sudodo. Na jai woni oma na wo keka no wa ho ya na ewo mu no ahon ya fita na ewo mu na obi chen wa won so de akodo fia prehini so because fia prehini professor or ye professor ne nim de ewo animu enti ope sebi ope obi a woni nam kwan ho woni hweye na waba bedi akonwa no nti ohu obi a okọ nanim sa na ne ya na wasori se oba be ye nsem a sebi emfa kwan mu. Oh, sorry, Kasabeko. I see when you go and Google, there is only a or see there is only diaben. Oh, this man, pa, what is wrong with you? So are you telling me, say, King Charles, the king is not in in dictionary? That's what you are telling me? There are paramounces who call Dabon or paramouncy under him.
Yana omu a lot of paramountcy under him. And can you tell me, say, oh no anywhere pay? Maybe it's never done anywhere. It's never done anywhere. Now Domahini. Even paramountcy still a war asantimaimu ye yiba you can't even face them. You can't stand before them. Now I be sorry anane namho. Now ya YouTube na ne namho say unim history unim bien. Go and see your elders to teach you and give you the proper orientation to understand what history is about. And you will learn and understand that the history of Ghana was made by the Asantes. Se wiase be hunu se kurobi baby asase bi wo bia your friend say ya na enam asantiman so, because when they came we were the only people who resisted them and fought them. Ko Britain na ko hwe omo tretre oman a omo ni omo kun ya omo bre pa obehunu se on the list ye wo India e wo ho ye wo asantiman, not Ghana. Eno abakosem no enamunim metiwase in 1817 and 1818 the Bunu War, Asantiman defeated and conquered the Bunu region up to Cote d'Ivoire. Sa entokwa ye nana no wote sampa akonnwa so ye nana sanaja onene nkrofo ekokon ye ewo Asantiman famu, because we belong to that. Enti obi betena se eka se na no ya ne yekọ Asantiman ya no onim abakosem onim history. If you understand your history and read about the Bunu Asante entokwa na yekun ya Asantiman defeated Bunu no enka beti ase no wehunu say that history will tell you say Sampa eye na fanafo ekun on the site of Asantiman because we were part of them. And atitinu nso no ansa na wodi hu bekwa akobo obi no na wo gidie say sa nipa no betimi abo ho ban. That is what it is. Entimes red Domahini onko the archives of Ghana na onko pe in the chieftaincy division no onko read about it no onhwe how it was na onim sa nuoma na ne nuoma na wo keka no obejai enkwada agro ewo nani sudodo enkwada agro wani su menim se wo hwe internet na no enra ene kohwe UK otumfo ekopie ho kohwe ubeka se eho eye Ghana. That is how great the kingdom of Asantiman is. So if you envy this kingdom, you are creating heart attack for yourself. Etibesrao tamu na Asantiman ye na nanom ko na omo de chichira Asantiman no namu nenam he na enne obehunu se agina ho a enka bra na besua bibi na enye enviness ene nuama na wo ye no Asante eyoman a ne nkrofo ye slogan okwa apim a apim beba. We are great nation, a nation under the leadership of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II, and that can never be changed, and that is how it is. If you envy us, you envy us for nothing. Come, we are always embracing people. Asantiman enyimu Asante, when they omuni wukone ya konkao ni ejiwa yedi ukamu yenkai se ya konkao eni yedi ubaye enunti ni yesi Asante enkai. When they fight and conquer you and bring you on kambeka away or ye donkoni, but we in the Asante nation yedi ubeka wa yenkai baby a yedi u free yedi ubaye enunti na saka saniba yese Asante enkai, because yedi ubaye integrate u edi ukahu ema beka o my kronkron ho a wo ye this year prekope e wo sa Asantiman no mo. Read about it, know something about history, and when you know that, you understand that yes, the kingdom of Asante was built by the toil and of our forebears. Tibesremo mo amo Domahini dadamo na odimu nenam eye mu yodium e ka se onumbom okuma abunofo ne ne keka oboa
Asante ene bunu ene ntokwa biya. Asanteman ene bunu ene ntokwa biya. Ade a yawdi yense no. Ade a yawdi no yeyenda yense no. Asante ekon ka bunu. Sambre na ye bunu ni na hafu. Okanka ye a ebeye ne de. Kwame Nkrumah bedi ade no create regions. A wodi bunu ni ye keka ho ba ye no enu anyi tumi na asanteman ewo ne nkonwa so no anyi amfiri ho. That is what I want Doma to understand. Timesremo ye ko bunu. You can go bunu 20 times a year. Ubetimi akobunu, mobetimi akobunu every day. Every day in 366 days in a year. And timin sisahwe. What matters now? Eye niye ubetimi afaso. Na wo man na wo mu no, ubenya bibi edi aboa won krofo. And that is exactly what we are doing in Asanteman. Odi ukwa nyoma and then Otumfuo Foundation we Otumfuo Foundation is organizing educational this or bread or yes screaming or way. This is what Otumfuo and his kingdom. This is what they are thinking about. Sannyoma any ebini. Yen obi downfall. We don't think about those things. That is the fact. We think about what can we do to improve the livelihood of our people. And nothing anano ye somewhere festival ye call Jamra. We were going, the theme for the celebration was what? Ancestral visit. Rekindling the Nafana unity. Nafana unity na woho. Asam mereno, yen nananom, edi kabo muko kan asantemai hu, asantemai chichire asantemai no, sa unity no, and nana Jamfla can say, he came to rekindle. No, we are, no, promote traditional leadership for accelerated development. This is exactly what we are thinking about, and this is exactly what Nana Chamwa Jafla and in a himful aye. To Mesre Doma, o kona ko reading na ko hwe a obehunu kura eye bunu. Doma mo free na no ya na mo free ye. Esumja na mo ba ye. Mo betra suntreso. Ye di konka mo dwane free ho. Mo ba doma ye di ma beburu mo ama mo dwane free ho. Mo ba ya na mo dwane free yen. Mo ba wanfie fo no mo nim so mo giwu e de wutu ho a ye beba ba attack wo no mo di koma wo sa kuro na ye wampiam. Wampam fo. Enye me na meka abakosem a mesua na ewo mu eye nokre so todo nti nano ye na wo o mmenya nioma bi nka na nioma bi na abakotena beebi ne ye di camera si usu na eno nti no ne obenya bia na wo ka sebe ohene nyesa mesre the handlers of Doma hene munya asembi enka nkyere no oni akonwa no emfa akonwa no nko te munya no ema ne ngu makonwa no ene mu ase Moa Doma hene efre mo bunufo mesre mo asanteman ene obi biara ni ntokwa asanteman ene obi biara nya atokwa bisa ho se Doma hene oye bunu ni ye ka bunufo a omuni hifafo ye ka bunu ewo ahafu bunu east bunu eni bunu region no mu a hwan no ni bunufo nyunume hene be ka so wo no ye bunu ni. The fact say we can bunu kasa be no interest we bunu ni. That is a fact. Learn something from it. Learn your history. Know where you migrated from. What kind of people are you? Yes, some before you migrated from a town called Kakala. And when you free Cote d'Ivoire, you migrated Petra Tampi. You free Tampi and Nanti Moa ebe pray Krobia free Jamra. Yanana be free ho yes you mo ho and sana yanana samba Jafla. And in nearby yellow mother bechichiri sampa krudie. Into a bechichiri sampa krudie pene and one my yard than say, ye freha bunu region into ye bunu for, ye nyabunu for, ye nafana for. Ye can't the greater family group of your friends sinifu for. Enti Doma hinkru. Uni nyunume wampiam da benkura na asesa wudin ye no Doma hinkru. Wampam for. Na bisa munkomu nananom ho nko bisa wom. Na wo munkyere mo abakosem na munsuya na munhunu na mun protect that history that makes you unique people and not this faking life wa mu live. Enti ho me de beja wo sa mrepam no memma mo some of the documents
Some of the documents mo hunu nneoma emera ye ba be peja sunwane na ya ye no paramountcy Dumasi number 1 Dumasi number 2 ene ne keka ho na ensem nkitahudi a ekoso between the PNDC government any Asanteman under the presidency of Otumfuo Opokuwa II ne nyina mo be hunu ne nyina e wo sa document ne mo monko libraries Ghana archive monko hwehwe documents no be monkan na monhunu na momma doma hene enjai nneoma na oye no na sa nneoma no enye mesremo pi Bible say nimdia menkurofo enim ntino omo yira enum bi na mumu bebre a moye mo amoba online amobe didi atem nyina no enye se bibio enye momfunso na nimdie na amu ni ntino enu nti na mamma kwan emadoma hini epolutum se musua na muhunu a mobehunu se Asanteman ene obi biara ni ntokwa na ne mu frɛ no bunu no eyem frɛ omunye bunofo asasi nyina under the leadership of Asanteman Otumfuo no ono ene ye ne dia, and that is the truth, and that is the fact. And medamasi on that na me pese me ba me kuro mu sampa mesre mebunu a mo wo sampa bebi a ye duru de bebi a ne bebi a ye koka ne ya ka asem bibio ya ka asem na wie nkunwasem bia ni ho na nasamba jafla ene na hemfu omo ye adwuma momma obi ndada mo mesre mo momma obi endada mo mesre mo munananom enim nokore na ewo mu munananom omunim nokore a ewo mu mede bia me ka kire mo se me metena ha endada because me wo ma nan me ma no nso omunim ade pa omunim nyansa enti me ka asem a omutie esua bibi firi mo ebisa be question ena ne me yensu eye internet mu ewo ho forever me ntwa ntro ema one day me ntime hwe me ban ni mu enka nkire ne se die nti na da wotwa ntro a me ntime defendi. If I stand here and there is a camera on me, I speak the truth because it's a public record, and that is exactly what I do. Te mesremo sampa mebunu matisa nkrofo bi ni nam keka kire mu so obi akotua bribe wo court enti munyiyi sika ne yensu yenkotua bi omoboa court bia ni Ghana woji bribe judge bia ni Ghana woji bribe wodi wonsem kwa asem na wodi ba ye no nyina so a wo no na waka na judge no nso akokrata mu mramu no waka se mra ne sesen odi tutu ho a no odi ne judgment aba enti mesremo ema obi ndada wo se obi di sika bi ko baby na omaba be dada mo na magigi sika na omudi ye omunuoma enu won so omunye adwuma omudi manimu no omunye adwuma enti saa mu na omudidi enti omuba twa ntrotwere mu se we yakoye se ya na amama ahoodin na mo nso mayiyi mu trekun mu sika no na mudi ama no makodi eba saa na omukọ na nkunimdi ama na mafa konti ba na mo nenam kromu enti besre mbabu na mo wasampa de bia sane ya meka kire mo no modachi ehunhia na nasamba jafla otosumie no na nasamba jafla o ma se wo ba be yi mu obi biara ye die ewo kuremu ehia no enti mebu na mo wasampa mesre mo mompa adwuma bi nye modachi ede achi ade asan nyina no na emra nyamedi maamo no na esu eti me na naka bibi kire mi osi abu hunsunsunya eda se uji wani ewo mrante bremu eni se wo se wo dachi osi hunsunsunya eda mu saade na me na naka kire mi no nokre ebia meka se me ya abrante mi jimani na se me kai hunu se saa ni je na me ya me ntimi mmobra bi adachi ebeboa me no ese me hunu se me se me dachi te mesre mu emabunu wa obesua adwuma kopa adwuma bi ye wa be ko school ema obi ndada o ma wontra baby no wan ka se okonoa mu emu no kura wonoa no onoa mu papa ma wondi tujimi no be noa ma wedi na betimi anoa tujimi edi saa de yakọ pension debi ti mesremo sampa mebunu entokwa bia ni baby a ya kuro no dachi ene mu hu hia
mudachi ehia nana chamajafla eno ntina nanu ye ko jamra okaye se edesua eya ade a nani beko ho pa nti okatu dwesa se omo matwere BCE results ni ba kuro bia so student obenya the best grade obema ne computer se ne ye ya ebe seti ama others nso asua de ekwa animu obeba ensane dwuma ho one traditional council no de nhihye ye beba se ne ye ya mo bekọ manimu because mumu ye die no ene be makro no akonkan timesremu bebi ye duru no ye call court ya court say domahini ye nuoma bia emfa mara kwan so otan a owoma asanteman ntino akata nani a wo ye nuoma ensem fata eno na court no court na ho ahwese sen ena mara ne ka nti skatua bia ne bebia mumu bi ndadamu mumu bia endadamu obi nkotena kata anako wait enkotwitwi eyi bowl mu entena nwumre enye se odada mu amama koye bibi mesremu mudachi ehunhia mumu bebre kura bebi amanyine duru no mu ye adwuma bi na mu ye na mu ware na mu wo ma ebeboa mu ne mu ye mu ntimi nko pension dachi ubo akokora enti o makoso anu asa atugimi no ama wedi omu a omu ye musa amu ye no omu titi omu fi omu ne mumma na no me mo ba ko din me nam Kumasi mo me hwa ba ko ne ne mamie no omu ne nam wanam se ayi pa hwe wa ye musa ma mu titi ho mumu bi na ye di ayi yakoku abo bi wura mu na edi ni ya hye no tuntum na edi amamu na mu tafiri na mu se nro hwinim na no mu hu ne ye koso wo baby fufuro a bansere ni ne kita ye twitwa ne nyina emfa bansere ema obi nkotiti ahaban bi enchichire kan kyerɛ sɛ bansere odi bɔ ho ban na ne nam na wo ye tuturasem te mesremu adjubre na nasaba jafla sampa manhini oba se obehwe sampa ene ne nkuru aka na akwa animu cashew business na omatimi atre ne manom omoto cashew se ne be ya confidence be ba system no mu na invested edisika ma won na omatimi ato cashew no na timamufo anya adwuma ye na omo donso atimi anya bi aton eno nanana adwen ho mesremu adihye no ma sampa akonwa no mu yabusuafo ne bia makosa moduafo ne wo se ne de bia ye ka no yetu ye nsafremu se mo besia ba na ne ye nanana echichire ne ye nanana mo chichire ya mo de gyaye no ye nyina ye ka bomu ahwe mo call loan na football aye boy player ultimate call loan o baby eno nkyere se ho na ye parent club ye bo na edruble bi na enko ya ultimate ba wachi meme ye Man U ni Sancho ye de ne koye se ye de na ba entimo nso baby amokoye no enya ho na mo menim se broni ka bibi se in your sober reflection utana ho din abehunu se nokora ewo mu na asanteman kan ye no timo besa ba ne ye nyina ye hweye na nanam kuro ne so ne ya bɔ ho ban na de akwa animu na nasamba jafla echia mu nyina na ne mpai bɔ ne se obi biara adwuma a wo ye ebekwa animu na ne ya mudi mu nsa beka no ebekɔnkan de amamu enti se ne ye meka ye no obi bisa me say your next court date is on the 24th of October. Court omo court break. Omo beba somewhere 10th. Nti omo ba somewhere 10th na on the 24th na ye ko. Judge no ema order say obia emfile ne krata nioma bia wo bia no file. Samoduafo nti ne yesa mo bisa mo nkurofo eni bunu regional house of chiefs ne se sa krata na court ka se yemfale no oma fale nti omu ne nam no mo keka nioma bi to trasem ne nioma bi amummisa omu munye look be asking mun ask critical questions na mo ajai enyai wadwen de bia me ka kire me ma me ne omu ofie me ka kire omu se don't allow your mind for me to control it for you me ka kire me ma enti oye bibia na mebisa ne se wo no wadwen mu no de na afi se nka ye ayeye no waka
or can we are, I give them direction. Me more direction say we ni, but the option to select there me jama won. Te mesremo, mumma bin mum fama bin enye agro. Omo ka asem a mum miss omo critical questions. Omo dada mo say ye de mo beko Spain, ye de mo beko abroche no, omo boa. Omo fa mo nko Spain, omo yusu mo. Te mesre me fa akonwa we so na ma fresh security agencies. Mebo mo baso maya de. Mebo mo baso Ghana security agencies nyina mo ye adwuma wo sampa mebo mo baso maya de pa. Na ade ba kon na mesre. Mumma agents, mumma undercovers emra sampa. No mumma hwe baby a yeton cocaine, baby a yeton wi, baby a yeton nuboni bia no na mum fish sa money out of the town. Mesre mo e ade a enkrofo bia sase a omo ye na emmoa ye kuru no. Enti mumma undercover for emra kuru no mu. Emma no yesi emma no tuturo pa na omo ye. Munru akuru no mu na munye understudy. Munfo mumra no munye understudy na mumbe chichi o munyina na se ne be ya mabunu no enkosa atebia no mu. Mesre mo. Ye yesa anwoma no ye de chichiri kuru no ye a. Ye nchirima beba bebo ye dinpa. Na ne ye nananom de gyaye no ye de akoba ebi a esefata. Nti mesre na madamasi. Political baby biara na no nana samajafla ekan ye. Also ya drew election time mo. Enye sa mmiri ene ye ba be didi atem aba be yesi. O ka kire political for na mo nyina mo ho all the leading parties na mo ho o ka kire mo. O se mo ma ye nkan ye ba ye be ye ene ne ya ye da. Na enya atem didi. O se politics betu yen. Na politics nso no ya ade a ewo ho de bia. Na nyansa na ye nananom de ma ya ye de chichire kuru a ye wo mu no a ye de ti dada no ye mfa sa nyansa ni wodo no ye mfa nye politics na ne obawi ni power bia no ye nyina nananom nyina de nachi e ma odi ahwe sampa nti ye besre mu se mumma ye mfa odo ye nuanom mumma politics enye ne ye san national security for ne se omumfo mu nansi form obi biara bebi o mbehunu se obi ye tutrasem bia no omum use power no ne yenchi no enye saa ye bedru politics time a omudi saa nneoma ye befra mo no ma ye basabasa ti ye besre obi biara aban bofo ni nyina se djuma pa mu ye no mu nkoso ana munye police fo nso amu wa ha mesre mu mumma mum maintain some distance from the civilian. Send ye be as respect ni be wo ho. Mumo mu ye too much familiarity obam there na mu omu mpanyinefo no ye nioma mamu a omu mpanyinefo no wi a omu ni nkwada ne kasa e basa emma omu mfa obuo ni anidie emma mo. Se mu nso mantimi anhwe nioma so a there will be chaos. And now here baby a Sampa was strategic location of Sampa na e hu hia se ye begigi nioma bi so ama aba be dane nioma foforo bi. Security Council any agencies ya samoduafo yi ekofa nkurufo e de omo free techiman wanchi ene kintampo ene nuoma bebrebi no free Cote d'Ivoire nyina ema omo be ye to trasem e de ko mesremo momfa masomra form na munya investigation na monhwe na hunu sa nkurufo no bia ma wipe omo enye sa edru election time they will use them to foment trouble. That is not what we want. We want the unity of the towns of the traditional area. Nti medamu nyinasi. Nyame ya adom enuema hudu amabisa omo amasende nyina na metimi aka akosi. Mekenkan mu se ho behia se mesenya ba bioma meba amamati ne ewo. Nana samajafla edamasi. Oda Santimai asi. Oda Bunu region asi. Oda Bunu East asi. Oda Ghana. Oda munyina asi. Ewo Mompai bo. Eni chitaya mudi Sampa traditional area. Yadamasi. Nti meka ema Sampa for asayati biom. Nti medebe kome kasamu. Oloe na wotoi lewe nganu wonda funga mi. Court nga useke peso ato court.
mbaya sa judge mba ten kalake na ke mbaya so nga so na kalake lininga kalanga ke mo pa ke mu nyono pepa na mepa judge winga ke na wa ba pa na wo ke ni ke judge we sa gwel ye na nsisi min pay yo ma se nge ye excellent no akayer ke na makala yu ke ukiyu because na we judge ye ki yo nkwa mo ke no lu ke mu ja mbese na ke ni haya ke we judge wa ngba we so chompa na mo musitena ke we umnga ukalake limunga ke da jane na idal yemlela we no pepa na ye fene na lele plesa so ato kita yersra yeso awote pesa ke toki fene pe fene na yeso ashu mi pe lele fene kura mai yo ta okro wa kunimli ke wo inga tranga plot nye sangba tranye kor station nye kor pe per lelinga kita jane na idal seti lor pamu fene na wasa so ato la we no ke kita nusamu so e ka wopa ke ya yeso ewo na penga pe li jane mlepe yetane ni ke yepe wie na nyi sentuno mu petuno kita ye ni peli na mai fene yer mle ya Spain yer Spain for le per yer ende penu ye ni pe fene kita jane na idal seti wa ba ye fene na lo waseso akotola we kanu na yo na lo waseso akotola we kanu ke ba so aketonga ke muti awufun meweri so akenyu we se tonga ke nam so aton lo wanga ke pe criminal offense kita ke mukiti awuse case pie fene pe fene kita jane na idal seti lori fene ti yesu akla nyeme ya ina mo e banbo kala ke peke yonko kala ka we ka banu te peke yona paranga ke kala kenu akonte hin sa na ke yu awo man hin na na kofisu na 7 me ma committee ko apeke yu akese bunu apeso na nhye ke nyama akese santimai council apeke committee ko apeke yu awtumfo tete na tenke na ma ke yu ye kala kono na hye ko na hyin kala nye pe yu kor pe yu mawonga kita parake ke pe yu kala ka wole ka banu na setilo aba mu fene parake ke pe yu setilo mu po bir tu sare basapesepi ta mu po we banga jawa ye bile per banga ye mane dachi enkwada ne dachi ehu hiaye mo ma mu protect mo mano enya wo ba ema obi nkoyusu no ense no wo dachi ene wo ma no nso omunhunu so omu dachi ene ne eso mu hyase no mu ye bibi medamasi edamasi biom obi biara amafom no bia fa chemi nokre de ese woka nokre eye nokre woka nokre na eye nti do mahene empeinefo amowo ne nchen montonefo nyunome soma nyunome anyuno beso mo hene no munya ne kasa kire na ne wo ye no ebia odua bia wontimi ntrase na emmoa ono ankasa nyame nka mo ho na wo mo ho ban medamasi se munya mre editie mi medamasi pa mre pamo no ye besan ehia bio aha ya santia yimfie se de medical aka no apa abedu hwe na subscribe o hwa ma subscribe na wo comment na wo de abeto ho na no so ya kama sanse sebe ye de adwenche ene ye bibia wa be kire wadwen na bibia akoso trend social media trend and am baby sentinel aji baby hwa na meka no mosomfo di am no mete ho sa me na me ninkum me hwemo me sommo me boamo ama amamlani amane ye de apejana na mo nkonwa ma akoso piao musa